nyemerera nkugezo aya makuru agezwa aka kanya turi tariki 12 kwezi ni Werurwe mwaka wa 2025 tuje makuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Mama 23 ikomeje gusora amatangazo ari mu burakari ndetse n'umujinya mwinshi w'umuranduranzuzi inyuma y'igitero gikomeye cyane ingabo za FARDC zakabye mu mujyi rwagati wa Goma cyanaguyemo umuyobozi w'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe ubuzima UNICEF ndetse n'abandi batatu. Ni mu gihe igitero byavugwaga ko cyashakishaga bamwe mu bayobozi ba Mama 23 AFC harimo n'uwahoze ari perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila. Byavugwa ko ari Goma ariko bikaza kurangira igipimo gihushijwe naze kuba yahitanwa n'igitero cya drone cya FARDC. Nyemerera aya makuru yacu tugiye kwibanda n'undi ku itangazo rimaze gusorwa na Mama 23, itangazo rikomeye cyane, itangazo nibura rigizwe n'impapuro 8, amapaje agera ku 8 yose. Itangazo riri mu Gifaransa, riri mu rurimi rw'Igifaransa rutomoye, nanjye ndaharire ngo nyagushyire mu Kinyarwanda kinoze kugira ngo tugende tubana nawe 5 kuri 5. Reka iri tangazo turitangire gutya. Goma kuwa 11 Werurwe mwaka wa 2026. Banyamakuru mwese bafatanya bikorwa mu by'ubutabazi b'imbere mu gihugu n'abaturage mu mahanga bakorera mu duce twabohowe, abaturage bacu ndetse kandi n'abahagarariye inzego zitandukanye z'igihugu, abahagarariye imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, abayobozi bakuru, abayobozi b'abanyamuryango ba AFC Mama 23, abatumirwa bafite imyanya n'inshingano zitandukanye, bavandimwe banyekongo. Igitero cya mbere cy'itangazo kiravuga ngo gira giti igitero cyabwagabwe ku mazu y'abasivili Goma n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuwa 3 tariki ya 11 Werurwe mwaka wa 2026 mu rukerera ahagana saa 10 z'igitondo. Ibikoresho by'intambara by'ubutegetsi bwa Kinshasa bwateye amazu y'abaturage ari mu gace ka Himbi muri komini ya Goma. Iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyahitanye abantu benshi, harimo n'abanyamahanga bahisemo gukorera no kuba mu gihugu cyacu. Raporo y'agateganyo igaragaza ko abantu 3 bapfuye, abandi benshi barakomereka. Mu bapfuye harimo Madamu Karine Buisa, umukozi mpuzamahanga w'ikigega rero cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe abana UNICEF ukomoka mu Bufaransa. Twanabibabwiye ko nundi mwabonye itangazo nundi Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa yasohoye. Reka twikomereze. Biranakwiye kumenyesha rero ko imwe mu ntwaro zarashwe na drone zoherejwe ku miji ya Goma na Felix Tshisekedi yibasiye ku bushake inzu y'umuturage w'umubirigi witwa Bwana Pascal ushinzwe ibikorwa bya societe ya Toyota Igoma. Bigaragara rero ko izo bombardment cyangwa se kohereza ibisasu bikomeje gukomeretsa abaturage kandi nta sano zifite n'intego ya gisirikare. Igika cya kabiri, urukurikirane rw'ibitero byo gutera bombe hashize iminsi 4 gusa. Ni ukuvuga ko kuwa 6 tariki ya 7 Werurwe mwaka wa 2026 umujyi wa Mushaki mu karere ka Masisi intara ya Kivu y'Amajyaruguru nawo wibasiwe n'igitero nk'iki. Ibyo rero bitero byakozwe na drone z'ubutegetsi bwa Kinshasa ku butaka. Izi gutera kw'ibisasu bombardment z'ubwicanyi zabiciye abantu, zibicira amarangamutima imbere ndetse zinabangiza ku mubiri ku bantu bose babibonaga cyangwa se zirabahamura. Tugomba kandi kwibutsa ko aka gace ka Masisi kamaze umwaka wose kameze neza kubera ibikorwa bya AFC Mama 23 mbere yuko abaho ibitero bishya by'ubugizi bwa nabi byatangiye guhungabanya wari umaze kugarurwa. Byamaze guhungabanya rero umujyi wari umaze kugarurwamo amahoro.
kuwa 2 Mutarama 2026 ibitero by'ubugizi bwa nabi byibasiye ku manywa isoko rikuru rya Masisi centre, amazu y'abaturage ndetse n'ibiro by'imiryango y'ubutabazi. Ibyabaye byahitanye abantu benshi hafi 100 bapfuye n'abarenga benshi barakomereka. Mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere tariki 23 kugeza kuwa 2 tariki 24 Gashyantare umwaka wa 2026, ibitero byinshi by'ubutabazi butagira intego byibasiye akarere ka Rubaya byahitanye n'umuvugizi mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi w'ingabo za AFC M23 amahoro kuri roho ye, Imana ikomeze mwakire mu bayo. Ibi bitero byiyongera ku bindi byibasiye abanyarwanda n'abanyarwanda baturutse mu duce dutandukanye twa Nord Kivu, harimo Ruberu, Warikare, Rucuru na Masisi. Mu ntara Kivu, drone zoherejwe ku munsi ku baturage bo mu karere ka Fizi, cyane cyane mu gace ka Minembwe, zigamije cyane abaturage b'abanyamurenge. Ibyo twabonye ubwo iri tangazo ni mu gika cya 3. Dushingiye ku byabaye, turashaka gutanga ibi bikurikira. Guhera ku cyumweru tariki 8 Werurwe 2026, ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangije ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu rwego rwo gutera ubwoba abaturage mu duce twabohowe, by'umwihariko umujyi wa Goma. Ubutumwa bwo guhagarika abantu bose muri iyo mijyi bwakwirakwijwe kuri social media zinyuranyije zifitanye isano na Tshisekedi. Ibi byatumye amahanga akeka ko Igoma iri kwikuramo abaturage bayo. Mu masaha ya mbere ya tariki 11 Werurwe 2026, abashyigikiye politike b'ubu butegetsi basohoye ubutumwa bwemeza ko Goma yibasiwe mbere yo guhindura ibyo bavuze, bitewe n'uko ibyabaye cyari ikintu gikomeye ku rwego mpuzamahanga. Nyuma y'ibi, ubutegetsi bwagerageje kubeshya bukoresheje gutwika ibibuga by'indege bya Mavivi Ibeni kugira ngo byumvikane nk'igitero cya AFC M23. Ibitero byose by'indege n'isi byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa byibasiye cyane cyane abaturage bari ku mirongo y'intambara. Abenshi mu bapfuye ni abakomeretse ndetse ni abasivile. Ibitero by'ubugizi bwa nabi bihanwa n'amasezerano yose y'amahoro n'aya CSF yasinywe hagati ya guverinoma ya Kinshasa na AFC M23. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje guteza akaga ku mahoro muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Tukajya ku gika cya 4 cy'iri tangazo rya M23. Kinshasa igambira intego abayobozi ba AFC M23 na opposition. Nibishidikanywaho ko ibitero byinshi bya vuba aha byibasiye cyane cyane abayobozi bakuru ba politike n'ingabo ba AFC M23 ndetse n'abandi bayobozi ba politike batuye mu duce twabohowe. Mu bijyanye n'ibitero by'uyu munsi byibasiye ku muhuzabikorwa wa politike Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ingabo General Sultani Makenga, hamwe n'abahuza babiri bashinzwe n'ibikorwa bya politike Bertrand Bisimwa na Freddy Kaniki. Intego ya Kinshasa ni ugucunga umutwe w'impinduramatwara no gukuraho opposition, gucengera ibikorwa byabo bya politike n'umutekano no gutera intambara isakaye muri aka karere. Inyandiko igika cya 5, inyandiko y'amahoro n'ibisubizo. Ingabo za Revolution ya Congo ARC zizakomeza kurinda abasivile mu turere twabohowe. Ibyo gukomeza intambara cyangwa ibyo gukomeza ibitero bizaba ku nshingano z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu gihe ibikorwa byose byo kugarura amahoro byari Doha ni Washington, ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gukoresha ingufu n'urugomo. Iyo ubutegetsi butera ibice by'abasivile, nta muntu cyangwa igihugu kibyemererwa kurengera abasivile. AFC M23 irasaba abahuza n'umuryango mpuzamahanga gufata ingamba zikomeye muri ibi bikorwa nk'ibi. Ibi bishoboka kuvuga ko hari amahoro ku manywa hanyuma ugateza intambara ku basivile nijoro. Murakoze. Itangazo rero rya M23 isubiza ku bitero byagabwe ku munsi weje kuri tariki 11 byaguyemo abantu 3 arimo n'umukozi umuryango mpuzamahanga ikigega gishinzwe kwita ku bana UNICEF. Reka nkubwire ngo
Nahangaha mbaye nsoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere bisanze kuri numero rushya mu Rwanda, reba aho ngani subscribe cyangwa se abone, ukandeho ukande kuri like kugira ngo tubone ko turi kumwe nawe gatanu kuri gatanu.